Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna viden chelu generalmente serenus, sarvu addensamentos a su portadie in prossimitade de sos rilievos. Sorventos a nasolare a regime de brezza, sarvu debiles o moderados da esa banda de manca in su canale de Sardigna. Sor mares santa mostrare pago movidos. Sas temperaturas mínimas sun previstas che na mudar de rilievu o in ulteriore aumento di 0, Casteddu 20, Tattari deghe 8, Nucoro e Aristanis deghe 9. Sas temperaturas massimas sun previstas che na mudar de rilievu o in ulteriore aumento di 0, Casteddu 31, Tattari 33, Nucoro 27, Aristanis 33.